Башкортстан татарларына жер сұрап 2014 елның августында müracaat etkenim Хамитов иптәшкә хат язып. Ул хатны җибәрде городской округ Гортуфага Ялаловка. Ялалов bir cevapta yönlü rətli qaytarmadı. Şundan ikinci xat yazdım, üçüncü, dördüncü xat barında hatta Hamitov'ka yazgan idim men. Sizden rüksat sorayım deyip. Ул baribir Yalalov'ka verdi xatını. Yalalov kabul etmey. Onun birinci yardımcı, birinci orunbasarı Filipov kabul etken idi. Lakin ул әйтә, bu вопросны мен решать ете алмыйм. Çünkü правовой отдел глава қолында дейді. Глава 4 ай бойына шуннан соң kabul etkeni yok. Менә шул kıskaça гына. Şunun için мен менә килдем монда. Үземнең протестымны белдерергә.